Mine şunday ağır zamanlarda bizni kabul eterge şunday batırçılık etkeniniz için sizge şiksiz rahmetli biz. Sizni bek sağınıp geldik. Şunday yakın dostlarımız, kon kardeşlerimiz, tuğanlarımız. Mine şuna biz de sizge eskine bizimizin küçünüşlerimizni alıp geldik. Rahim için Allah'ım. Başkortostan konakları. Biz uzgan yılda toymazlar kelgenmiz. Onda başkara kezler, şuluk kezlerde koyberlerimiz görmeye indi. Men şim ko'ngildan sizni o'zimizning go'zal oqlanishimizda ko'rishimni bek shodman. Hem eng birinchi etib o'zimizning rayon boshlig'i Kengil Navapulov Rahmatning o'ynar salamlarini sizga yetkazim. Bizning Oqtanish rayonida 29 mingdan ortiq 30 mingga yaqin kishi yashaydi. Shuning 10 mingga yaqini Oqtanishda rayon o'zagida. Hamma bizning ulkanlarimiz, veteranlarimiz bütün rayon halkının 9700'ün teşkil eder. Ne uylab qaraganda nindi zor komanda. Hamma bizning şu rayon o'zagidagi veteranlar yurtida doimiy ravishda yuri turgan ulkanlarimiz, negizda ular bizning şu Oqtanishda yashovchi ulkanlarimiz. Hem men Ingina isminden de o'zimning ismimdan de rayon yetakchiligi ismidan umuman ularga zo'r rahmatlarimni yetkazim. Birinchidan ular şu rayonni bugungi motor güzelligini ko'rasiz olaversa, ekskursiya vaqtida şu darajaga yetuunda ularning o'z shurlarida qo'ygan bek zo'r xizmati yotadi aytdim. Hamma bugungi kunda da ular shunday aktivlar nindigina choralar bo'lsa da ulardan bek motor ideyalar, fikrlar bizga keladi. Ulu kishi sulu tushi deb yo'qqanini aytmaganlar. Hamma ular shin ma'nosida shuni oqlab bizga bugungi kunda da zo'r toyonish bo'lib turadilar. Bizning endi yetakchisi Nurullo G'anovich ko'p yillar o'zining umriga endi xizmat davrida yetakchi o'rinlarda ishlagan. Hamma bugungi kunda da şu serati ana ulardan ulkanlar deb aytasizlar kelmaydi. Nishik motor etib butunisi de motor etib milliy kiyimlarga oladi. Endigina shoralar bo'lsa da rayonning turli shoralarida aktiv qatnashadilar. Shunga ko'ra siz neda mana shunday motor etib quyosh kirib bugungi quyosh bo'lmagan bo'lib butunlay yoqtirib tushdingiz shunday kiyimlaringizdan milliy kiyimlar bilan yüzünüzden nur balkayı. Sizde de şunday yok işçilik alıp parasızdır deb o'ylayman. Hem tağında quvandırğanı, mana bu endi pek motor tradisiyaga kirib borar. Bizning rayonga kelgansiz, ham endi mana bizning ulkanlarimiz sizda qo'noq bo'lib, eskitkish darajada жылы ta'sirlar bilan qaytdilar. Hamma bizning de go'zal Oqtanishimizda bu yil pek ko'p istalikli voqealar bo'ldi. Oqtanishimizning 10 yilligi. Rayon tuziluvinin 90 yıllığı, Respublikada indi Taysir'nin 100 yıllığı, bir ko'p shunday istalikli datalar. Hammaning bo'yicha endi biz şu koronavirus pandemiyasine belgilanishda cheklovlar bo'lishiga qaramasdan, Alloh taolaning rahmati bilan avgust oyida bizning endi şu pandemiya biroz chekinib, ochildi lekin buni choralar o'tkazgan. Ham bek motor etib şu yubiley datalarini o'tkazdi. İki tuğandaş halklar yaşayından da Tatarlar, Başkırtlar. Elbette Oqtanish rayonuna Başkırtistan'ın şiginde turgan rayon. O endi Başkırtistan'a kelen qonaqlarni chinaqda biz qabul etaran rayon bitindi. İlegilikten bu
bizning İliş rayonu bilen, elbette Krasnokam rayonu bilen, Bokal rayonu bilen, alarlar biz tigizilip de turabız endi köptenden. Hamda soňky wagtda bizning veteranlarımız Berekde soňky 3-4 ýylda bu indi Adonis Musaviç'nin tırışlığına koyulgandır indi. Anın ýakty ýüzü iň başta şundan başlanaydı bu bizning Oktanış duymazı veteranların işraşuları. Biz buna bik şat elbette. Çünkü iki tuğandaş halyk birge ýaşaýlar eken. Ondan biröwde oturmay belki çynap otağına mena soňky wagtda sizde bik matur başlandy bitinde. Akboýy saban toýlary birinçi akboýy saban toýunda bik matur biz baryp gatnaşgan edik. Andan soň edi bizde boldy azna gaýdasyň bizde boldy. Kamera birinçi akboýy saban toýunda bizning ol wagtda ministr idi, vitse-premier idi. Engel Noviç hatta gatnaşgan edi. Mena bik ýaxşy gaterlem bu sizde bik matur hatyralar bilen gaýtgan idi. Biz mena bugün de sizni qarşı aluga indi. Şundap da bik şatbız, görüp turasız. Sizde bolgandan soň bu hatyralar bilen hamandar sizning qonaqçylygyňyz bizning köňüllerde mena indi ýyl saýyn kelsäňizde her wagtda şat çünki mena men kızlarga jigitler aytkeş, duymazlar kile dep alaryň kulaklary öýrätirdi indi. Oh, bizikler kile eken dediler. Biz sizde özüňizikler aýtyp gawysýarys hali. Şundapda kilesekde de bu motor işler dowam etsin indi. Afatlar bizden şitterek jürseydi, birge bolyk, kaminde şu işraşyny isläri gitip biz aytdyk diýdiler, Kafersona 90 ýyl ötdi raýonyň Aktan suda %10 ýyl şoluň aýda bizning motor bulaklar barqa kelýärdi. Şoşa bulaklar sizge tapşyryga ruxsatdy. Adonis Musaviç'in bizning raýonlar sevgilerisi bizdeki toýmazyny uzak ýyllar işledi. Häzir ýagynda 11 ýyl. 11 ýyl ana işledi. Toymaz rayonundan 150 şakırımda olsa da o 150 şakırımını 15 şakırım bitip gine sizeriz hazır 2 saat bizne ayırışıp dursa da sizin yakka kelgende eýbet. Nu qaytar yakka taba biz 2 saatga soňra galyp gaýtabys dagy. Mine benden rizik ýertä diýany tek etmegenler bizning şoşa dostluk jipleri günden-gün nygy bara bir nersege de paramışa. Biz yaratabız Tataristan'ı, çünkü yani bizim Başkırtıstan digete jırlay motor ittirip, salavat vakit denip. Şunun bilen aytasim kele, biz köpkine veteranlar uyuşması bilen nıklı ilimtede turup, elide ol ilimteler bizden devam ete. Elmet, Oznakay, Bawlı, Yutazı, Linnagorski, Bugülme, Oktanır. Ana bugün biz yol tutabız Allah birse sizden soň Müslimge. Bunun bilen nerse diýip aýtarsym kele. Biz sizdeki motorluklar görür işin kelebis. Hem siz bu motorluklarını kilgen sayın arttırıp durasız, kilgen sayın ol derecelerek bulup dura. Şunun için indi mına bik köp hizmet solasız siz. Bu köptengine düşmey. Hem köpkine oldunғы ilde bargan tecrübe şuşu Oktanışta Tataristan jerliginde tuğa. Biz ana şin köňülden soklanyp garaýbys. Zur rahmetlerimizi sizge ýetkiräbis. Ötken ýyl maly Minner awulynda bizge awul saban toýunda bularga tory keldi. Nu iskitdi şok atmaly. Mına şuşunday motor itip ýaşarga kireklikni hemme bizge de biz bir-birimizge indirsek, biz motor itip ýaşasak, boşkalarga örnek bolup dursak, kimge biz mifayt etebis bu ýakty dünýäde. Gaýbir düşmanlarga mifayt etebis. Nu biz alarga pokoy bermebis. Özübizning şunday aktivligimiz bilen digen ümet bilen ýaşaýbys. Zur rahmet aytyrgaýdy. Men sizden soraýym. Engel Novapishka ol tymazlaryny bile. Biz onun bilen aralaşkan var. Garmun bayramında da bulduk biz. Garmunga heykel koyganda da bulduk. Şunun için zur rahmet sizge. Selamet bulurga yazsın. İşlerimiz gürlep barsın. Kılgan barlık gamellerimiz, motorun aytıp niyetlerimiz turmuşka varsın.
Мына бізде бик бір уңған егіт бар. Сіз аны іштіп білесіздер. Галимов Фәнир Ғылметтинұлы. Ол өзі бүгін келе алмады. Кішігінеккені Қазанда болып қайтып, аның бүгін жамағаты мұнда, Тәнзилә ханым. Чөнки әрбір ираттың уңышқа ирешуі бізге әйтәдірек, біз аны шулай деп біләдірек, 90% аның халал жифетіне туры келе. Хақтырмы, хақ түгілдірмі? Әмма менің иманым камил, шулай болып қала ол әр вақытта да. Мына ол татар ауыллары, Россиядағы татар ауыллары эшмәкәрләренең ассоциациясын җитәкли һәм шушы форсаттан файдаланып, моны тотып кына тора гыйгыл. Миңа ул бик зур бурыч yüklәтеп җибәрде. Килү белән хәтта чәй эчәргә утырганчы дип әйткән, чөнки кунакны ни белән киеменә карап каршылайлар, аннан ашавына карап узаталар ди. Ничек башlayın? Әйбәт ашаса тагы кыстырлар әлбәлки. Шуңа ул шушы оешманың күчтәнәшен биреп җибәргән иде. Бөтен Россия Нурулла Гаян улы Нурлыев. Ике тугандаш республика арасында ветераннар хәрәкәтен үстерүдә нәтиҗәле хезмәт алып баруыгыз, дуслык җипләрен ныгытуыгыз һәм 2019 елны Ык елгасы буенда 2нче төбәк арасабан туен оештыруда актив эш алып баруыгыз өчен сезгә олы рәхмәтебезне белдерәбез. Киләчәктә дә халкыбыз, ватаныбыз өчен хәерле хезмәтләр күрсәтергә насип итсен, йортларыбызга муллык, бәрәкәт индерсен, сезгә һәм якыннарыгызга сәламәтлек, барлык изге эш гамәлләрегездә уңышлар телим дип, мөһерен сугып, кул тамгасын куеп, менә шундый матур нине биреп җибәрде. Ул татар авылларының символикасы булып тора инде менә шушындай кулдан ясалган сәгать бу. Моны итүгә әмгәреп куйсаң, Мәскәүдәге Кремль стенасы, Кремль башындагы сәгатьтән дә кыйммәтрәк була инде бу. Миңа диясың.